بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Mga manghud, sumugpat kita niyo sin pangadjian sin kita niyo ha al-aqidatu at-tahawiyah. Al-aqidatu at-tahawiyah. Ini ni way buli rapat suway bi'akaru talibul ilm maidraktan niyo inamun kitab ini. Sabab mausiwa al-aqidatu at-tahawiyah bang nato di parihalaon mausiwa. Sawab na in mga akida amo in nagdara sin akida kabatalan bisin mga famous bayon mga Asy'ariyah, Maturidiyah, Naqsyabandiyah, Sufiyah na pipromote nila in akida nila ini ampan nila piyatinggil paakida sin sila. Apa in hakikat in aqidatu at-tahawiyah in muallif ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukon siya Asy'ariyah, bukon siya Maturidiyah, bukon siya Naqsyabandiyah, bukon siya Sufiyah. Sa siya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahil na sa wabiyat to, biya sin sambat, so na to maidrak, maawot. Inamon kitab ini. In kaya rayo sin kitab ini, na dahil na mga awail, dahil na mga kutub al-awail, takaddim. Dahil na mga kitab amuin, nakaunayad to. Diyan. Sawab bang hat kita numakal kanda Ibn Taymiyah, kal Ibn al-Qayyim, kam Muhammad bin Abdul Wahhab lang na Wahabi, kana Sheikh Uthaymin bin Baz, Albani, na laki-lakion nila dya. Laki-lakion nila dya. Sawabin yan, yung mga ito muasir ta. Hindi Ibn Taymiyah, na di nila rakilahon. Dahil na sawabya to, unay na mo inipang bugto takan nila. Suway kita umusal sa mga kitab mutakaddim amoy nakauna din sin imam nila. Na Imam At-Tahawi in kitab na ini nakauna din sin kan imam din kan sin Imam Al-Asy'ari Abul Hasan. Damikyan in kitab Mandumat Al-Haiyah nakauna din sab din kan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sumalop pa si mga kitab ini bang nato di biya mga parihalaon. Damikyan na Imam Al-Muzani amada bi mga Syafi'i aun sa kitab Aqidah suway na to din sab parihalaon. Imam Al-Muzani na ini din ang mga madhab Syafi'i salta amaun sinamun muallif Imam At-Tahawi din kanina niya amaun niya din kanina na Imam Al-Muzani salta amiyaw ning panagnaan kay pagguruhan niya ha ilmul fiqh iwan aqidah ayaw niyo lupasa tumtuman niyo adjab sambiyayom di no maidrak concentrate ka mga Quran at least diungog niyo sabing kaya sinamuin asaratan niya o waktutan niya yaon mataod na mga dawra ilmiya. Pagkos mga malilingkat kitab kata ning paglilay si mga masyayikh ta, si mga da'iya ta. Bukong biya sinazaman na kaunayat to, na ini paghindo ka mo, targhib at tarhib. Impangilahan na mo siguro makaingat iwan sindi, bang kami katawahon, na inguro yan maingat. Bang kami di katawahon, na pamakatug kami, na inguro yan pagtawag na mo sleeping tablet. Diyan. Karay para ko man alam si pangatayin na mo karay para ko managlando na yari na sa kita rumungog makuluman ni sabmin ami yung biya mga timbangan ta sinamon makaingat iwan sindi makaingat amon guro maingat iwan sindi maingat bang maingat magbisara maingat magpakatawa magpauyom misa na mo tiyo inamo innakal na Quran ni wasin sunna ami tim maingat di katumtuma di kalupahan ning guro eto pagwari na pagmuhadaran way sab umingat desin kang guro ko neto di kita long niya makatug sinamon ingat niya magbisara amo natin katumtumanta sa hanakal hanasiyat na werong katumtumanta sa walaw po ninamuin nagnasiyat yaw namon ni sleeping tablet among gura-gura ta amo na makatug kita dahil na panagnaan singkabtangan niya paruhulan nakalkatan Quran Sunnah sa wero na halka nasuy kita ni magdevelop say kita ni mauno say kita ni magtatawor biyan say kita ni ma-develop ma-improve di kita ni makadjari tumutog hambok kahalan, targhib at tarhib di. Suway kita ni makaingat, si mga ngan, si mga kitab-kitawan, iniiwan si ngan, si mga kaulamaan tani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nakawa niya to? So, miyat to. Ini ni, inamuin
atin ni paglilay sing kita no sina aqida tahawiyah bukon sa mufassal bukon na sa mubassat sa na dilayon ta jamani ito yung mga maana sing kali mahalaw mini ha mga kawas-gawasan taniyo sabab aon mga arawan din di ini di siya kugdanan sinukon sabab in kita no ini in kasabunalan niya banggitan ni makapasug makapakimbahin tawag ka tausog Bisaya tausog kita niyo sa apang dungog nila Bisaya da mayta apang dungog nila imbis na tanong ni kallo diyan naamo yan to so on mga ibararan di masigpit siya mga i-translate literally hapakuan pasinog sa kawaon tayong kamaksuran halilayan si mga ulama so long si muallif rahimahullah war ru'yatu haqqun li ahli al-jannati bighairi ihatatin wala kayfiyya kama nataka bihi kitabu rabbina wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira amo ini paglilay ataw kan dalil si muallif rahimahullah amo in hakabtangan niya long na in ru'ya haq among kakitaan sinamo in ahlul iman bar iman inamo in Allah taala halaw kana in pagkita kan niya tubo kumbiya sinamo in kabtangan si mga sila amo in mu'tazila long na in kakitaan simpangatod amo rin taka warna iwan taka ukil na inya tub korek sa dihadon niya sa adlaw akhirat dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kusog inamuhin pangatod si mano siya asupay sa makaatod pa Allah subhanahu wa ta'ala halom si suluka inya to sa laggo tutong basan sin Allah ta'ala haipon niya amoy ato in dalil piagsabot si muallif rahimahullah aun mga dalil nagkasabot sing kita niyo last week besing kanamo in Abi Abdullah Jari ibn Abdullah al-Bajali law na kunna julusun ina Nabiy sallallahu alaihi wasallam id nadara ila al-qamar lailatul badri faqus lang niya faqala ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar lailatul badr la tudammuna fi ru'yatihi dalil ito dalil sarih matarang tiyog atod si Nabi sallallahu alaihi wasallam kariwati Imam Bukhari wa Imam Muslim lang na ingkamo yan lang nasisungon kakitaan nyo lang na intuhan niyo biya lang masing kakita ni biyayaon sinamuin bulan damlagyan kakitaan nila ng Allah subhanahu wa ta'ala dalil sare sa may tayat to di kakaroon si mga di kakaroon si mga mu'tazila sabab may ta piyauna nila inakal nila iwan sino no piyauna nila inakal nila din sin Quran iwan sin sunnah di man kung danan sinakal nila imbiyat to tiyawilan nila inamuin mga ayat manunjuk liha ini mga ahadith manunjuk liha ini tiyawilan nila inamuin mga parkala yat to amo na to iniuruan limpa si mga hati niya asyairah. Law niya hadhihi al-ayat fiha ithbatu ru'yati ahli al-jannah lirrabb. In ayat ini law ni Imam Abil Izz al-Hanafi dayna mga salag gulago kitab alim Imam Abil Izz al-Hanafi sarayo rayaw atin na nagsyara sinamong kitab ini. Abil Izz al-Hanafi rahimahullah. Makakuha rin di graduate ka mo sambil ka makakuha hula ayon no kalupahi in sarayo kitab naglilay siya namin kitab ini amo na hi Abil Izz al-Hanafi rahimahullah sa alta madhab ni Hanafi inamuin muallif Imam at-Tahawi Hanafi raisam long niya in ayat ini pamayta ilong niya pang isbati pa Allah subhanahu wa ta'ala sing kakitaan si hadlaw si mga bariman na hadlaw kana long niya wa anna wujuha man ra'a ar-rabb azza wa jal satakunu nadira yani hasana amoin mga manos ya long niya amoin imatod pa Allah subhanahu wa ta'ala marayaw lang na ay mukha nila sabab sinamon gifyat to din Allah subhanahu wa ta'ala salta lang niya damikyan biyat turay sabi na mo in kiyawayta sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pakumus lang si muallif wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah ta'ala wa alimah itafsiran sin ayat ini doon lang niya kawayaan sin Tuhan iwan doon lang niya kawayaan atin na timinggil ha ilmo niya bisa kaulaw lalong si muallif bangkaw magtafsir sin ayat ini doon na kawayaan maksud sin Allah ta'ala iwan din doon ha amuin kaingatan niya bukon amuin ha panapsiran ta iwan sinamuin panapsiran sinamuin nag-iingat-ingat din kato bukon bisa kaulaw la bukon na nakalpikilan din pagtafsir ta kan na ini sa ini pagtafsir mo suway siya tumop akawayaan sin Allah ta'ala wa sinapang apangingat niya long si muallif wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadith as-sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qal banglaw ni on kawayta hadith sahih
manunjuki long niya den dito amo na ru'ya suway kita long niya maguno suway kita long niya mamung biasin kay pamung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam at ina walang labis walang kulang mga ting amo ting keway ta sin Tuhan amo ting keway ta sin Nabi fa huwa kama qal inyatu mamung kita biasin kay pamung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kaulo wala mag-akida kita biasin akida bait akato sin Nabi sa di ikaw nun sinakal may tayo mga tao ini paunahon nila inakal nila then sinamuin hati niya nakal wa yani kullu ma jaa anir rasul sallallahu alaihi wasallam fi ithbat ar-ru'ya fa huwa ala haqiqatihi ingkatan sinamuin hadis manunjuki kawaita sin nabi haru'ya inyatokatan fa huwa ala haqiqatihi doon siya suway mo siya patutukon doon nakahakikat niya bukod siya majaz bukod siya majaz sabi mga ahlul kalam inamun katan sinamun ayatus sifat na may taipa Allah subhanahu wa ta'ala impamaham nila majaz katan tinaway kabunnalan majaz din na sobyet long si mga ulama suway mo siya paruunon patutukon mo hakikat niya sabing qaida al aslu fil kalam al haqiqa baka magbalik pa usulul fiqh in qaida long ni al aslu fil kalam al haqiqa in karya sa lihakab tangan bunal bukod siya majaz lang ko hi Imam Abdullah Hansam katini kun bunal atawa bukon bunal so amya to in karya sa linya no amya to in karya sa linya in karya sa lihakab tangan bunal sa pangatod nila majaz bukod da bunal in kita ni inikatan majaz da bisa kaulaw laki kita takaw biyayon wayroon da majaz katani namuin pangatod nila na lang si mga ulama inamuin uno-uno na beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam suway mo siya lang niya patutukon doon hakikat niya so amit yung kaida impuunan sinamuin nagsulat sinamuin usulul fiqh Imam Shafi'i lang ni alaslu fil kalam al haqiqa may ta sila umiya makad sila kan Imam Shafi'i sa bang kita maon papamasalayon din na sila makad at impini nila sadya hauno ning kawayaan nila yung tumupahawa napso nila sa hakikat nila wala sila miyakad kan Imam Shafi'i rahimahullah laong niya wa ma'nahu ala ma arad ingkatan sing kaway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imma niya suway siya mag-atap akawayaan sin Nabi di makajari imma na sin hadis mag-atap akawayaan ta besi mga kaiwan ng biyaon long niya in mga bantot kuno bang kuno mga siyandalan nila inamuin napsun nila pagkain nila usog si bantot di magbayta bunal magami namin ba ikaw maluman yung mga amuin biyan kuno bang nila siyandalan inahawa napsun nila di adun niya nagibadat sila nagiman sila bang sila makasud na palam sinsuluka pagubos umangan angan sila biya mga imay nang nila partner usog day sab na rayang biya nakauhan na kati ko no umanganangan siya biya mga may biya mga maraig-daig biya mga macho biya yan pungutan biya kanila ini na idolda ko no sin Tuhan sabab lang nalom sin solo ka magdulbaya in tao akawayaan niya nakati ko no kalumuan hula sutsi pagubos, tapos siramoy namin hula suti sing kalumuan si pikilan mo. At inabi sa kauraw lang maglumo alam sin sulka. Inkariya sa lisimano, siya usog iwan sin bawae. Na, bang siya doon nakariya sa linya, ang pasaid tila sin Allah subhanahu wa ta'ala sinyeto. Pagubos nakasud siya palom sin sulka, pawalikon na siya pakariya sa linya. Bukon pabantuton siya, gaman. Ito kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala inyato. Aun to diambian, kita kamu hazaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam aun siya bantot. Hazaman si mga kanabihan aun siya bantot. Mawaya sila di mga best friend nila. Bukon tropa yung pangatod nila, babe. Hindi mga pangatod nila. Na, so rin doon ha, may hazaman si mga anbiya, hazaman si mga kanabihan, wayroon nagbayta hadis manunjoki, ima kabantutan bang sila sumod palam sin solo ka bang sila mo sumok amo na sa kaula tropa nila yaon irol kanila sin Tuhan may ta sabab buko namin atin fitrah
In fitra usog iwan simbahay mo yato. Bangkaw intila sintuhan diat to. Pag siyandalan mo, nakasud ka pa sa suluka, ibalik ko pa kariya sa limo usog. Na, nakalumuan simpikilan nila, wayroon nila mampia akad, inamoy nusus, sin Quran iwa sin Sunnah, kawayan sin Tuhan, iwa nakawayan sin Nabi, uninggoan nila, nagakal-akal sila, nagtafsisin, sin ayat, iwan sin Quran. Na makadinay ko sin Quran, di ko makadinay. Makadinay ko sin hadith, di ko makadinay. Sa unin dinayong mo rin dito, impag-istidlal. Ami ito amuin, dinayong mo rin dito. Akan na lang sim mga ulama, lang niya, ni'mad dalil, wabi isal istidlal. Ni'mat lang na indalil siya bot, at nabi mga bunal indalil siya bot, sa mangi impag-usal nila sinamuin, pag-istidlal nila sinamuin ayat. Katoy ko no, alam tara kay fa'ala rabbuka biya sa habil field, dalil ko na pagmaulod. Uning connection. Na madinay min ayat, alam tala kay fa'ala rabbuka biya sa habil field, di mo madinay. Sa impag-istidlal nila sin ayat at tumatupa pagmaulod, basa kon amuyat to, nabukon amo. Bukon siya bubutangan. Nalong sin mga ula, long sin muallif wa ma'nahu ala ma arad. Ima na sin mga ingkatan sinamun ay hadith manon joki haru ya beta sin nabi suway mo siya pa atapo nakawayan sin nabi buko nakawayan ta. Kita kamo ini nirad maninikan nila may nila utungon matukan nila. Inamoy na amang kabtangan si muallif ni katan pamatali sin akida sin mga asyaira sin maturidi wa sin Naqsyabandiyya. Sa may nila utungon inangon nila yung muallif Naqsyabandiyya. Para halil layo po kung pila century ng pagagwatan nila, pila tahon ng pagagwatan nila. Uno pa yung si muallif, laong niya wala nadukulu fi dhalika mutaawwilina bi ara'ina. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Kita kami lingkat sing kabtangan. Wala nadukulu fi dhalika mutaawwilina bi ara'ina. Ayaw kita niyo manudsod. Nagdara kita niyo panakwilan sin akal pikilan sin kita niyo. Nah, hadi man kaunon sinakal nila yung mga ayat o sifat, mga ayat manudyo kaya mga kasipat-sipatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kaunon sinakal nila, inyat to, piyasod nila, inyo no, inakal pikilan nila, laong na di lang natumo pakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, inam na isbaton min ini. Pinipi nila sadyain mga kauno, yung mga ayat alam sin Quran, amon isbaton nila, yung kayo, wanan din nila uno, isbaton. Na, kiyudan sila sin ayat lang na fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Parat sayaw ni inkaywanan beta sin Allah Ta'ala sin Quran pagwas din ni parat sayaw ni inkaywanan. Na di man kaunon sin akal nila imbiyat to. Long nabang talong niya parat sayaw long na mga sifat beta sin Tuhan alam sin Quran ini biya sa kaula long ni mapasibo talong ni Tuhan pamakhulok. Di na sabi to long ni maghadit kita nilang na ta'wil. Maghajat kita no ta'wil. Na lang si muallif, wala na dukhulu fi dalika muta'awwilin. Biyatal na magtuwing kabtangan nila. Maghajat kita no na ta'wil lang la sino no? Sinamin ayat ini, sabi lang na tumo pa kabasaran sin Tuhan. Di, nalaw ni si muallif. Wala na dukhulu fi dalika muta'awwilin bi ara'ina. Ayaw kita niyo manudsod. Ayaw na kita niyo manudsod, nagdara kita niyo panawil sinakalpikilan taniyo. Wala mutawahhimina bi ahwaina. Nagdara kita ni waham. Pikilan mo kung marayaw. Ipag-uno, ipagdalil tani pa uno. Ipag-uno, ipagtawil tani, ipagwaham tani mo pa uno. Paayat yon. Kita kamo, ingkabtangan si mualif buntol. Intiyudjuhan sinakatahan. Intiyudjuhan sinakatahan. Akan na mahulog pa malupasing kitab ini, bang tanong di kapahaman. Bang nato di maidrak, inamun kitab ini. May talong si muallif rahimullah, kama yaf'aluhu al-Jahmiyya wal Mu'tazilah. Kita kamo? Kama yaf'aluhu al-Jahmiyya wal Mu'tazilah wa man tatalammada alaihim wa akhadha bi ra'yihim min at-ta'wil al-batil. Bialaw niya sin amuin papanaw kakahinang si mga Jahmiyya. Bialaw na si mga kakahinang si mga sila Jahmiyya o si Mu'tazilah. Iwan sin nagmurid kanila. At nagguro pa mga tao ini. Na, nasawabi mga uno, nagkawain murid sin Jahmiyya, inguro sin Jahmiyya, amo na ijahad ni dirham Yahudi. Sin ilmo nila yan. Bisa kaulaw-la, pagkawa, magtausulan nila ilmo nila. In Jahmiyya, impiyangawaan niya, ijahad ni dirham, hambok siya, Yahudi hayaman. Yahudi hayaman.
Tinimpuunan sin ilmo niya, Yahudi. Pagubos in Mu'tazila, kimawa sila ilmo, Jahmiya. Yahudi rin puunan. Na, pagubos in Asy'ariyah, kimawa sila ilmo, Mu'tazila. At inakida nila, akida Yahudi. Sila ini. Inakida nila, akida Yahudi. May tailawakan nila yung Muhammad bin Abdul Wahhab, bisaya nagkabtangan mo ko ni Muhammad bin Abdul Wahhab. Pagubos laukan nila yung Muhammad bin Abdul Wahhab, Yahudi. Sambil kita mo magnakal kita kanino Taymiya, tamo kon nila kita Wahabi, para halin kabtangan mo kon kanimo Wahhab, kam Muhammad bin Abdul Wahhab, kanino Taymiya. No makalik kita sing kabtangan ni Imam At-Tahawi, hindo tawiya yaon, tamo kon kita Wahabi, para halin piya ngaji tayo ni bukon ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam At-Tahawi. Kita kamo? Sa wabi mga ini, takiya nila, ngian nila, inamuin Muhammad bin Abdul Wahhab, kabtangan Wahabi. Biya sa kaulaw, lain Wahabi sa ngi mano siya akatilingkal dunya. Na yung problema, sa wabisinta ka office sila haon, matabo, ingkatan sinatabo, mga ikatan na Wahabi. Kakad na kamuka, kulang da, titiyo day no? Alam sintawo, madukal katan ka Wahabi. Ingkatan sing kapit na pitnahan, fuse post nila doon na tabo. Sabi yun doon in office. Kanaswera kita ni mag-office, yun doon. Pupitin siya hanta sila. Mga kamo, pupitin siya hanta sila. So pa biya mga jamaan nila, bisan pa biya din na bukon pure matukan nila matunga-tunga taw yan. Diyan. Full bas ngi ka Muhammad bin Abdul Wahhab para halin nagbisalan tayo ni bukon kita bi Muhammad bin Abdul Wahhab. Nakita ka mo. Long niya biya law na sing kakainang law na sing Jahmiyawan si Mu'tazila. Amuin wa man tatalammada alaihim. Iwan sinamuin nagmurid kanila. Pamutazila iwan si Jahmiya. Wa akhada minat ta'wil al-batil. Wa akhada bi ra'yihim minat ta'wil al-batil. Iwan sinamuin, biyogbukan nila inamuin, amun ilmu nila yato ha pagta'wil kaba, amun pagta'wil alam si kabatalan. Amun pagta'wil alam si kabatalan, amun ito biyogbukan sinamuin mga tao ini. Bal al-wajib alayna an nattabi al-kitabi was sunnah. An nattabi al-kitaba was sunnah. In wajib, so kita niyo makad, kitab iwan sin sunnah. Uno pa na kasi muallif, long niya, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sawab long niya, sa bunal tuod, wayroon long niya maparihala, masalima, wayroon long niya mga masalamat. Wayroon long niya hansulag mano siya masalamat hapag agaman niya. Buat malingkan long niya soy siya magmalilla pa Allahu Ta'ala iwan parasun niya. Hati na yung kita nyo ini, di masalamat yung pag-aakamatan nyo. Bukun kita nyo hati niya halom sin protection na doon halom sin agama Islam, kita nyo, di masalamat in akamatan nyo Islam yon, hawarantan nyo. Bang kita nyo, di magpatikupo, sumurin din pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan parasun niya. Katawa niya ito. Misan pa beri ni pagka-hafiz sing kita niyo. Misan pa beri ni pagka-imam sing kita niyo. Pagka-alim sing kita niyo. Bang kita niyo di sumuko. Sumurin di pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di na masalamat inahakamatan niyo. Nakita mo sila ini. Habak tuman sila wayron simurin di pa Allah Subhanahu wa Ta'ala iwan si panabi nila. Piyasuran nila, sin panawil nila, sin panapsir nila. Sinamun akal pikilan nila ng ayat iwan si Quran iwan si Sunnah. Nasalamat sila. Wayroon sila na salamat. Nahingi pa rin doon, di pa sila magtaradyo. Naluumos na sila sa mga kadalil-dalilan, akad sila di na makatunga. Sinamoy ng kadalil-dalilan, may ta sila di pa magtaradyo. Sabab si Mayta, nakauna na yung hawa napso nila, dahil sino no? Dahil sin Quran yung sin Sunnah. Dahil nasa wabiat to, wayroon sila na salamat na pag-aakaman nila. Bisan pa sila magsambahayang, bisan pa sila magpuasa, bisan pa sila magzakat. Di sila masalamat. Na, dahil na sa wabiat, tulong siya na sallallahu alaihi wasallam, inumat ko, ini mabahaki makakapitawan tag-2. Inambok din makasulsulo ka, ingkatan panarka, muslimin kapitawan tag-2, ito katan, magsambaya, magpuasa, magzakat, maghafidul Quran daysab. Maghafidul Quran daysab. Sa may tayo makasul palang mapinarka jahannam. Sa wabpiyasud ni nakalpikilan niya, pauno? Kapag akama, piyasud ni nakalpikilan niya, nagpahamsin Quran niya, wasin sunnah. Hawak to niya man, piyasudin niya to, wayroon na siya na salamat, pag-akaman niya. So ay natukan nalun marew yung kabtangan niya to, kabtangan si Muallif rahimahullah, sawabing kita ini, biyayaon, nakaharap na kita pa uno. Nakaharap na kita, piyaw na tanin nakalpikilan, ta, saukat kita maingat.
Saukat kita gifted, saukat kita may nga tanaho, saukat kita may nga tasar, falo ka, piao na tanay nun, no? Inakalpi kilan, taday sinakawayan sing Quran iwa sin sunnah. Biya, uning pangilahan, sinamuin makaingat na, sabi ang kita no talibul ilm, inamuin pangilahan, timbangan sin may ingat iwan sin, di alo ka. Long na di long na maingat long na alo ka, kalok mi siya long na magbaris. Biyan. Na, hawak tuman siya nag-itimad halukan niya, wayroon na siya nag-itimad, akawayaan sin Quran iwa sin sunnah, piao na ninailukan niya, dahil na sa wabiat to, nakapagtawil na siya sin ayat, nakapagtawil na siya, nakapagpaham-paham na siya sin Quran iwa sin sunnah, sa piao na yun, no? Iningat-ingat niya, halo ka. Na, ingat-ingat niya, halo ka. Di na sa wet, to, yung mga mustashrik, amo lagi ng sim mga kwanta yan, sim mga, sim dictionary tayan, Arabic, mga mu'jam, ingkewan ka matauran ng mga mustashrik ko, may ingat halo ka. Sa batal ka tanaw, no? Inakida nila kata, nakida lumo. Inakida nila. Sa may ingat yung katanaw, no? Halo ka. Dahil na sa obiat to, in dalil, in basihan, nakasawunalan, Quran iwasin sunnah, iwan suway kita maguno. Magmalila, sumuko. Akawayaan sin Tuhan, iwan akawayaan sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na, asalima ay, qabila ma ja'anillah, wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, ala ma ja'a min ghairi an yadkhula bi tahrifi wa ta'wilihi. Hada ma'na taslim. Imana si pag-istislam biya ini. Ipag-surrender, pag malila pa Allah subhanahu wa ta'ala, imana niya, suway kita no tumayma. Tayo maunta niyo sadya, simudang masakit iwan si marayaw malanab. Suway sadya kita no tumayma. Bangunin beta sin Quran, bangunin kaya beta sin sunnah. Sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihi ala ma jaa. Parat sayon taniyo sadya katani mga di matungyat to. Parat sa yun tanong sa dyan ito, doon na karoon niya. Doon na, karoon niya. Di kita niyo na magpasod sino sin tahrif, iwan sin ta'wil. Magpasod sin tahrif, iwan sin ta'wil. Kalau kadungukan nyo namang unimaksud sin tahrif, mangun imaksud sin amo in ta'wil. So rin doon haon, lang ni Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, tumtuman yung kabtangan ini. Ini, pusa ka kato sin Imam Shafi'i rahimahullah, may nang nato padduman, panindog, lukay sinamuin kabuhi taniw di hadun niya. Long sin Imam Shafi'i, long niya, amantu billah, wa bima jaa fi kitabillah, ala muradillah, wa amantu bi rasulillah, wa bima jaa an rasulillah, ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita kaming kabtangan si Imam Shafi'i. Long niya, amantu billah. Inakulong niya, mag-iman nakulong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima jaa fi kitabillah. Iwan long niya mag-iman ako hakatan sindi matong. Din ha Quran, ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ala muradillah. Sa long niya mag-iman nakulong niya, doon long niya hakawayaan maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kamuling kasing kabtangan, amantu billah, ala ma jaa fi kitabillah, ala muradillah. Uno pa inakin niya, amantu bi rasulillah, mag-iman din sa bakulo na para sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa an rasulillah, iwan singkatan, sindi matong din Rasulullah. Amin mga hadith to. Ala muradi rasulillah, doon lang ni hamaksud kawayaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakawa niya to. So ito yung maksud si muallif rahimahullah, wala nadkhulu fi dhalika mutaawwilina bi ara'ina, wala mutawahhimina bi ahwa'ina. May ito, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita kamo? So ito yung si muallif rahimahullah. Uno pa inakin niya. Long niya waradda ilma mashtubiha alaihi ila alimihi. Suwaylong nahibalik, waradda ilma, mashtubiha alayhi ila alimihi. Suwaylong nahibalik niya, ingkatan simparkala amo in kasyubahatan siya. Ibalik niya pakain, matupalawi makaingat dahin kanya. Matupalawi, makaingat dahin kanya. Unim mana si syubahat. Siyang makaingat kanya. Syubahat tuan, unim mana? Syubahat.
Syubahat. Tuan, syubahat. Kaya ingatan mo. Pagduwarwa. Ima na sin syubahat, uno-uno na parkala amuin wayroon si mawakay mo inukuman niya syubahat. At tawakan na mo intawag kanya, syubahat. Inukuman sin syubahat, haram. Okay na. Tukawa, ima na sin syubahat, uno-uno na parkala wayroon timarrang kay mo in hakikat niya, ima na niya to, ina mo in tawag kanya, syubahat. Inukuman sin syubahat uno, haram. Kita kamalong sallallahu alaihi wasallam. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. In halal matarrang, masawa, malano masawa in haram. In halal damikyan. Halal iwas in haram masawa. Baboy makayang ka halal. Pati ko notan, baboy. Di sa ka makayan halal. Matarangin ka haram niya yaon. Iro, apa mo barbecue, bita ka mo sauce yaon. Iro. Masarap. Iwan na mo kuan niya, unlimited rice. Ha? Iwan na mo iwan lara-lara mo maswa-aswa mo, mambianom mo. Kati ko no. Halal mo kon. Halal. Halal? Oh. Haram. Matarangin ka haram sino no? Simpar kala yaon. At nabi sa kaula-ula, in halal iwas na ramay na pagduwara, matarang na kato. Sa yung problema, hautan niya yaon. Yung problema, hakitong niya yaon. Inakitungan niya yaon, lang sinasul sallallahu alaihi wasallam, umuro musyabihat. Halal, haram, on lang niya hakitong, wabay na huma, umuro musyabihat. Inakitungan niya yaon lang niya, umutong nasab mari. Umutong mari, pahalal, umutong nasab, paharam. Amo na yatin, no? Syubahat. Hati niya, bang aong gimo aparkala sa pama, aw nambok product. Aw nambok product. Ikatuta na Colgate. Ha? Ala sabilil mithal, sa pama Colgate. Pag umus, nagduwaro ako sing kahalal na iwat sing kaharam niya. Alam mo, unuwa ini, halal tawakan haram. Nagduwaro ako, wayroon si mawakay, minukuman niya. Na, inukuman ni inamuin tawag kan niya on, syubahat. Syubahat intawag kan niya. Idan uni mawqif sinamon ahlus sunnah wal jamaah waqtu yaon. Habak to ko kapi kita si syubahat uni mawqif. Long sinasus sallallahu alaihi wasallam long niya famanit takasyubahat faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Bang mulong niya tinggalan long na syubahat wala mo hinang ingkatan sinuno na parkala waylon timarrang kay min hakikat niya. Uno siya makadjari tawakan di makadjari lalong sinasus sallallahu alaihi wasallam. Isyusiyo long na imanib. Himinang siya protection din na syubahat. Kadilan niya na protection in aga maniniwa sinuno. Iwan sing kamaruhan niya. Tumtuman niyo. Impinaka-importante mano siya amon yung pag-aga maniniwa sing kamaruhan niya. Bisan pati maulin alta niya pataasid langit. Bang nalubo yung pag-aga, inamoy aga man niya. Iwan sing kamaruhan niya, lawi aula. Manlubo yung katan. Yung kita niton, mararata na ka, miskin-miskin kita niyo ini. Nabang kita niyo miskin, larak pa yung dignity ta niyo, yung kamaruhan ta niyo. Issue nga si mano siya. Biya na kita niyo, iru. Patay tao. Na hawayron na kato ang sulag uno-uno, ayaran na to ajay namuin, kamaruhan dignity sing kita niyo. Sabab may ta, doong kaulagbuon sinta o bang uliagguin, baran mo. Na hawak tuman ko himinang sisyubahat o ni naghapin. Nalubuin na akama mo. Nalubuin yun no. Ina mo, hindi ginad mo. Kita niyo ha? Aon, so pama, lokal yaon pagdiskuhan. Inamon lokal yaon, tampat pag-unuhan. Pagdiskuhan, pagbabaian, pag-inakinisan. Pag-ubos, kaingatan mo yaon. Inamon lokal yaon, biyaon. Pagsakali, wala ka imanid, timambay-tambay ka rin doon, nakuha-guwa na yaon. Nagtakad ka iwan mo, lam mo yari nawakulong mo, ingan sinlat kuha ini, biya ini. Pikil mo, mga umakita kay mo. Makakilakay mo, unilong pikilan niya. Ano lang, nahituan ko niya tulong ni hapid siya tulong ni Hadia. Ang palong nagimwa din nakuha niya to. Ang palong nagimwa din na pag-alaging nga niya to. Kita ka mo? Para halway ko si mo, dat ko timindog. Na, hat ko timindog, din doon. Na, kita man ko sintao, pagkalit timindog ko rin doon, haparkala matawad syubahat, ingguwa na nalarak in agama mo, nalarak ino, no? Kamaruhan mo. May ino na kaway na mag-invite kayo mo, mag-imam.
Para hal kawa bulan-bulan imbitong ko mag-imam kawa bulan Ramadan. Sa next year to bulan Ramadan na mag-invite kayo mo. So na si plug na yun no. Si plug na infit na ini kaw pa ko gimo na paglodgingan house. Nakawa niya to. Na amoy at tuwing kamudara tanfasad sinamo yung syubahat. Dahil na sa obyeto lang sallallahu alaihi wasallam bangkaw iman ni lima yu aparkala syubahat kaya protekan mo yung nakakama mo, kaya protekan mo yung kamaruhan mo. Na, waman waka fi syubahat, waka fil haram. Hawak tuman ko himinang si syubahat, kaya nga tamo na bukong matarang kayo mo inyaon, masimurahinang, nalong sinabi sallallahu alaihi wasallam, hinang mo haram. Hininang mo, haram. Na, in kamaksulan, in kahupuan niya, uno-uno na parkala, way doon si mawakay mo. So, pamaunin ko man niya, sunnat at tawa bidaa. Pag-uwos, way doon timarang kayo mo inamuno kuman niya, sunnat tawa bidaa. Ayaw na kahuminang. Sa wabang kahuminang si parkala yun, way doon timarang kayo mo, arakala bidaa, uning guwa niya. Kung mangain kamaruhan mo, mga iwan mo halos sunna wal jamaa, along na ikuan niya yun. Niya kadlong, niya naghalol bidaa, nagmaulod. Nagindakinis. Naunin na lumo, in kamaruhan mo, inakida mo, inakama mo. Na, nalong si muallif, rahimahullah, waradda ilma mastubiha alayhi ila alimihi. Uno-uno na parkala, amuin wayroon si mawakay mo, soy mo sa hiwalik palawi makaingat na yung kayo mo. Ang pagtawa kong seniority. Misan pa kaubi mga nakapangadjip pataas sin langit, bukunin ka ta sin masala na idrak mo. Namang kaubeitaan sing guro mo, misan ka mo nagsibo na halebel, makaubeitaan sing guro mo lang mo yung parkala yan tuwan bukon marayaw, nako magmataas. So ay raon kilahon tanyo guro, sing kita niyo. So mabanggitan yung naggugural kataan guro, wayroon nakilahon tanyo Tomas, guro tanyo din di halo pa sambuangan, ingguwa niya maglanlan na jakitan nyo kanya pa kanya. Maglanlan, wayroon pagmartabat. Wayroon na pagmartabat, kanya pa kanya. Nalawon na kasi sinabi, lang sinabi sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yahtarim kabirana. Bukod lang nalamod lang na umat ko hindi siya mag-ihtiram, manglago iya hama ang mga uno, ang mga nakataw maas din kanya. Di na Soviet, bisan pa kau hapis, bisan kau alim na nabot mo ninula Saudi, ninula Sudan, ninula Katani, pagpangadjian. Bang isuin kaya pangaan mo guro, at kaya pangawaan mo ilmo, pag-uus na kau na kay mo hada away wana ilmo, paaw no ni pag-ihtiram. Paglago, so iraong kilahon tanyo, guro. Na, nalong si muallif, waradda ilma masyubiha alayhi ila alimihi. Ibalik ina mo yung katan, parkala amin wedun timarang palawi makaingat din kanya. Unin dalil, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, law niya huwa alladhi anzala alaykumul kitaba, minhu ayatun muhkamatun, hunna ummul kitab, wa ukharun mutasyabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitna wa ibtigha ta'wil. Kita kamo? Tuhanin na may ta. Lang siya Allah subhanahu wa ta'ala in nagpaturon kanyo sing kitab yan. Halom sing kitab yan lang niya ayatun muhkamat. Halom lang na sing kitab yan aw lang na ayat muhkam. At ini ayat, mga ayat masawa, malano masawa. Di nakakunahan siya akad sila ng kasawahan niya. Law na latak na buzina. Ayaw ka mo manudsod, manuksok pa pagzina, akad di nakakunan tapos sila, sa matarang. Latak tuluan fusakum. Matampalino, no? Ina mo yung kabtangan. Bagus, hunna umul kitab. In amo in ayat muhkamat yato, amo yato in master tanyo. Hunna umul kitab. Yarji'u ilahi inal ishibah. Inamon ayat muhkamat, uno na ayat matarang masawa, doon kita ni magbalik indal ishibah. Hawak to kita ni kasubahatan. Nakawa niyo? Napagubos, law siya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ukharu mutasyabihat. In problema, ang palong nahalom sing Quran niyaon, mga ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih. Besi mga uno, ayatus sifat. Ayatus sifat. Kita kamo ha? Wujuhu, kita kamo yung kullu man alayha fan wa yabka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ayatul mutasyabih. Mayta. Law na yung katas na lam singgom ini malidop. Amura lang na yung makapin inuno. Bayho. Na yung bayho yaon-aon sa mutasyabih, pabayho sino no? Si makhluk. Abayho sino no? Si makhluk. Sa bayho inyo sa sintuhan, on desab kita bayho. Na, dahil na sa obyeto,
Inkatan si mga ayatul mutashabih, suway say balik pa uno. Pa-ayat muhkamat. Sabin ayat muhkamat, hunna umul kitab. Hunna umul kitab. Uni maksud sintuhan, may ta say nagpara mga ayatul mutashabihat. Uni maksud sab ibtila. Maksud panandasin Allah subhanahu wa ta'ala. Uni nakisintuhan. Long niya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Unuha lang na impangan na si mga taoy niya, amon nagkukulalin sila takapag-iman. Di na sila fitnahan sintuhan, di na sila tandason sintuhan. Di, tandason sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na mga pananda sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagparana sa kitab, nagdara dua parkala. Ayatul muhkamat, iwan sin wa ukharu mutashabihat. Na, una na kisintuhan, fa ammal ladina fi qulubihim zayg. Adapon lang na yung mga manusia, amoy aun lang na sakit, alam sin pangatayan, na, besin mga asyaira, maturidi, mu'tazila, besin sila ini, aun sakit, alam sin pangatayan, lang niya uno, fayattabi'una ma tashabaha minhu. Inbogbogan nila, amoy takasubahat. Uning maksud nila, ibtiga al-fitna wa ibtiga ta'wili. Ano ito yung maksud nila? Asal kaya uunahan na sa sinayat, hawayron pagimo ay mga taoy ni, mga Jahmiya, mga Mu'tazila, Murji'a, iwan si mga Syaira, Maturidiya, Naqshbandiya, Sufiya, hawayron pagimo ay tumbukan ini, gimukuha na salmi muna na salin ayat. Uning maksud nila, may ta sila mini sinayat ang mutasyabihat, sawab may ta, ibtiga al-fitna wa ibtiga ta'wili. So, yung maksud nila, magpasaplag, mag-create fitnah. Iwan pagbogbog sinamon tag-ta'wil, amon ta'wil fasid, ta'wilul batil. Ami ito yung maksud nila, bukon yung maksud nila mag-islah, magdayo sin akidah. In maksud nila, maglarak sin akidah sin Islam. Maglarak sin akidah sin ahlus sunnah wal jamaah. Na, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, warrasikhuna fil ilm. Biyantog na sintuhanin mga sila, unurasikhuna fil ilm. Long ne warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Kita kamo warrasikhuna fil ilm, may mga sila long ne mapaslo dah ilmo atin amon kay anugaharan sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmo, amon ilmo sahih, yaquluna amanna. Ini pamong nila katan amanna, parat saya kami katan simu da katihan na iwan sindi katihan kay ngatan na mo inahakikat na iwan sindi simu da ang kayfiya iwan sinwero kayfiya in kami parat saya na sadya. Pratsena sa kami. Mangimbeda sintuhan kullu man alayha fan. Wayabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, pratsaya kami. Banginakis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila as-sama'i duna hina yabqa thuluthul laylil akhir. Pratsena sa kami. Uno-uno na imbeda sintuhan ni wasingkwan kullun amanna. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Mayta kullu min indi rabbina. Ingkatan niya tumayta sintuhan kata, mayta ko di mamaratsaya. Kita kamu, kullun long niya min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulil albab. Wayroon makapangannal marayaw simparkala et tubang bukunda amon manos siya barakal. Siya daw lat yuglo aning mga asyaira ini bay wayakal. Mga sila ini bundal magdirect kabtangan. Yung mga tao ini wayakal. Naggukulal sila ini ahlul akal. Naggukulal sila ahlul akal sa piauna nila inakal nila dahil sinamon Quran inakikat nila yung mga tao ini wayakal. Na, wa ma yadhakkaruna illa ulul albab. Wayro makapangannal marayaw simparkala lang bukod na tao taka-akal. Isu yung mga tao taka-akal, amon yung rasikhuna fil ilm. Ar-rasikhuna fil ilm. Na, ambal ladina fi qulubihim zayg, fayattabi'una ma tashabahu min. Ampay mga sila inam takasakit alam sin pangatayan, amon naggukulal barakal na imbiyog bukan nila amon mutashabih, amon takasubahat, imaksud nila ibtiga al-fitna. Bukod mag-islah. Imaksud nila mag-create yung fitnahan tara sa mga Muslim. Supaya di mahambokin sa hapan. Supaya di mahambokin sa hapan, nag-create sila fitna, nag-create sila jamaa, dahil na sawabi at wayroon na sulid yung mga wayroon na sulid yung Muslim, nagkukulal Muslim. Nakawa niya ito, naami ito mga tayo mga manghod, pahamon tani marayaw inamin kabtangan Imam At-Tahawi rahimahullah, iwan ayaw na tuluppason, inamin kitab ini. Kaya hatihan na mo, inka mo, on ka mo barnamage, on kamu nidam, on kamu lawi aula atin niya pangajion. Sa wayron dapat paunahan yung mga yato. Paunahan yung mga barnamis dihil kanyo siya mga masyayikh kung yung rendi ina mo yung kitab ini misanda ang pilatahon di ini malawa yung kitab ini. So matod mga talibul nagmemorize kan na ini. Misan sila ini papasun sino no?
Misan sa ini papasun si mga alul bida, yaon da namimemorize na si mga talibul ilm in kitabi ni wayron buli dapat awtan tani ini. Okay na to. Siya mo na ito. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.